Hari malam ini kajing yata kabajor haki rensan social media bakam diuru akila patai kubor ya kajing bamsha kan tup kaktin panar haka state anthem haka baki kenuhun gimana Jante Hills kila penpau ya kajing persha kabajor ya ka state anthem bantang sengipat kasenjuk bat jungkin sensas nong ribo ya po kajalam jung ucaiman uba ban buhai makado kele banyak kendu ya sembut mitrang ba kajalau ba person tensong ban bu dakadot khas ban dawa penrung anthem ya ktin ribo ru habkan sila patai ko bon nakalang yo channel lo ang bakum balong lam kiwe nakalang jongkin ngilam sinong kisngo ba deban itu ru ya tin riboy ba kum kanak man penpau ya kajing rusma jongka culture ka jalla la ban kadong ne ba ya kasin antam la plai pa ma aka arpotik lan kot atura da umri namba ka jalla ka singi rakhi ya kajing yo ya ka jalla ka bapura ya ka ba kan kan tem la kan top ne ya katin khasi te parang ba katin garo Idei naga sunjuk rumah senang riboy district Iwan minta resmi banikindu yo DPTCM in charge PUD route. Alor bijing idei but lightly mat bakita nangkong kolong ba nagaliang jogi kwa ba ketiga western bypass ka ba manakani ko sangkot namar bijing ram tan jong ka pai jaka ban siu pe banta ka sing la ya sai la ikran sai ba ini ki fresh nong stai ki la yahud ban lek ko to dor ko rem ara jara ko nang ba ikwa ba kita kesurok kan ya pen sakmat ten nagaliang di PCM di charge ga menjori kata ba di proceed no ke kam sakmat ten nagaliang dini i pau ji songo ya di minister ba la shipya ni ke kam namar ba jington kam ba hakmat ya ba kerki pelong nak no ban sedang no ya tu surok bypass macam ni kamar kalong ba ang jingi dai ban bypass no yang ni usurok na yo mulong namar ba pi ba kene yo mulong kene jaka kola long yo sisin sita yo kajing khamnya antu kola palat te udon existing to ban bypass te yo mulong tengi kerpa di ba in bypass no te yo mulong ban ya nambakan long ka jaka ka bakuloy pa kasurok bakuloy na to surok badang kam ka balai ka bangi keren ba bakadu kolong ba kumpa kiwi kidawa ngiru ismo ka ngidan nagjong ka hok pandawa namar kariboy kadon lagu jong culture kadon lagu jong ktin kitali kadon ru lagu jong anthem tengi kwa ba ka riboy district jong ngiru wan pendrong lang ya gani ka Meghalaya anthem we na kitin na po ka riboy district jong ini likely i mat mawang ke district english teba halo kani ka jingtawa angum no i ong ba indang bisar phai kati ipat ai kan hono kara indang bisar na ya ter ya tai ba padi ni keren mo siam ro tingin ap di kata ko ba padi kwa ro ba ka riboy jong tin kli kan rung da dai tang sila na arlai ro ngila hon te ka haba pikum ba ang ba iba kiwai ki dawa ngiru ngismo ka hok mangidon man ya kalong ngi jubom long ya katangip te mar bali ngi dawa kalong bangidon na jong ka kolso ngidon na jong ka riti ku dustor bat ka anthem ro ngidon ki ka riboy anthem ngidon pula long popular ba wa pula aslam ba tinggi semua bola dagi kiwai ru ki dawa te kum ka jing dawa te game ngismo hok ya nom ni katangi i ku jik start ka bor em ku magalong menta di kan mara margani ga datang ga jeng include ya gi kitian kenang bang kan pau la jong ka culture ya gi kitian gi bangidon te kan kta ayu ga jeng pat semua perde pada mar paro ini di kasih ini kara handring isu kwa tang ban pendrong ni ta ga kitian ka bangidon ga kitian trai jong ni ken la la ga jong tribes la da ga datang skitian ro ngilahun